Mayam Krumzariat, Adam Impact News, Impact News came Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, now Mayabatan Musari, say Manung Hada connected topic is Manipur's territorial integrity really under threat, haven't Wahangni, Manipurgi upon Miki Saktam, Manipurgi territorial integrity, see threat the later bra have a Wahangstani. Karigino Siki topics when Lokusarim Sikagino, Hayang Moxi, coordinating committee on Manipur integrity, COCOMI in Sindona, Koi Manipur Miam, you about. Mass public rally ama Manipur kan bi concert ma hayeng si pangthokadori hariba concert si ayuki pung 10 dagi Kwakitel gi khoi tedim ground dagi hawraga thaimaiban gi thau ground lo sanduna mafamda miyaw gi mifam pangthokadabni hariba COCOMI gi Manipur kan ba concert si pangthokpi maroi pandam si maroina khoi gi Manipur gi hujujik leiriba Manipur gi tangdu laita da film sigi peace and normalcy lakna ba aduga irang senmo moraga lanjena duna mai makai lebong khangdun leiriba khoi IDB sing asi haba tare IDB sing asigi sab sabam hui resettlement tahunna bi pandam aduga Manipur gi territorial integrity is intact masila hengadani masida singna amta yaroi compromise to yaroi haba ge dumba pandam sinda government tam authority da policy makers da khoi pressure pin na ba demand tong na ba aduga urge tong na ba taksin no gi pandam da haba tare hariba mifam asi khoi dumba concert asi pangthokadabni adubu ngasigi concert asi karimong gi pangthoklibano haba sigi mari lenana haba tare aduga Manipur gi territorial integrity ji matang da khoi mari lenana masigi chap chaba khoi Koigi, Lady issue Sigi solution propria among the Gasi Canon Sida, Putoknava, Hona Javani, Roina Sigi, Tobisida Canon, and the Mountain Penguski, Studio Langs in the Legacy, a get a tumble with Dr. Dhanabir Laishram, social scientist, was a Dhanabir Laishram. Was a Dhanabir Hectona, I get a tumble with Sinoza, Dhiren, COCOMI, Convnor, was a Dhiren Stamsri. Yana question say was a Dendelaxi, was Dhiren, Marina. Hayeng pangtokudriba Manipur kan concert COCOMI na sinner pangtokudriba Manipur gi toan lo Manipur kundamineriba yellow fruit sing toan the community kudimakna saruk yaduna pangtokudriba asuma mi famasigi koige pandam si am phasaba pandam ama oibetare COCOMI makai de su miam da appeal to lekre already hana phongdo su lekre adu hojik lai waham deuja maroina sigum ba Manipur kan bagi concert sigmana similar oiba concert kya mamang to pangtokpa lekre Manipur gi irang manung si pangtokpa lekre adu irang thokti mamang da su toan issues kamari lena dum kara pangtokpa lekre adu hojik lai waham di karigi handaki COCOMI gi Manipur kan concert si hadak hayeng pangtokriba concert asi masigi maro pandam habetare masigi yamna key aspects kun ubukanda Manipur ji hojik si miam hang tasing Manipur gi territorial integrity the threat am lairabra natraga tasing threat ti leitragasu Manipur gi territorial integrity kairagani habagi akiba ma lairabra haiba question am thori maroina hayeng pangthokri be khongsa si masigi maro pandam si amtang thangyo ni dore koina hayeng laiba January gi 31st tang 38 da sat kana ana silli ba koigi Manipur kan ba khongsit si maroina Manipur si koi last 3-4 decades si dagi Manipur gi apun bagi saktam sida tongan ba safu kaya gi maikai dagi koi da masina maram markan dai koi marakta koi territorial integrity amusung national unity da koi safu saitheng hek pirakpa thodok mayam thoi samna kudam harkan dai koi June 18 gi thodok Bangkok agreement ki miyam gi movement tunatabda dugi mamangda tongan ba Manipur gi ngamkhai si thugaira kanda atopa maikai amagi oiba lainga kamal natraga state ama semgani haibagi demand torokpa kangbu singa India government ga gi marakta ceasefire na singba tawnarakpa singuma matam sida Manipur miyamna Manipur gi hanadagi sana sinana laiminariba kanglup kuntraga mga truk lairiba koi furup singa sigi koi gi yelho form oiriba Manipur asi kaibe yaro si Manipur miyamna haina dum han law lai koina ngasigi mamangda tongan ba Manipur kanna gi damukta Manipur gi integrity musung Manipur unity gi damukta ko miyam gi ba mass uprising mass peace movement mayam to masi kai gi namukto har kanda koi as a democratic country wanda koi lairuba kunai dudgi punsirol de hinguba miyam maki oi mar kanda kunai sigi punsirol da singnara iba musung masigi integrity da singnara pakudi maksi thegna ge haragadi koi democratic movement people's in uprising people's movement natana koi na kaidong da koi masi thegna bu ngamoi ne koi ne lawi koi individual natraga kanglup kharana
hekta masi thengnabu yaroi aduna aikoi Manipur gi apunbagi sakta masi ngak nabu honabada Manipur da lairiba kundaminariba furup khudingmakki oiba responsibility do lei na masigi marakta kanagumba vested interest ta thabak toba kanglu furup kharagi magi political interest kharada mukhi leader kharana Manipur thugaina bo honarakpa matamda madugi oirak iba maduna pirakpa sapu seithi sing ado madu khundaminari ba furup cha khudingmakki ikoi punamakna madu understand tawmina khangwinaba madu karino haibasi ikoi uminaba musange ba duna 2023 gi May gi tang ahum dagi Manipur da ikoi thoganingdaba thawdu hai tai crisis ma thokre thokriba crisis sigi manunggi nunggi wafam ji tongan tongan ba intellectual circle dagi tongan tongan ba maikei dagi tongan tongan ba view point mayama thamnaraga su aikoi COCOMI amasung Manipur miyamgi oiba wakalon dadi sigumba piraiba sapu sina Manipur gi apunbagi saktam hana dagi laiba apunbagi saktam amasung territorial integrity sida karigumba makhal amatagi sapu saitheng piba yaroi koi hana dagi laiminaraiba koi purup khudingmak se koi hana gumna nungsi sanana ikoi amana amagi mateng pangnarakanda ikoi punna hingminaba amasung punna sakhotminaba haiba wakhaloluda thamuk tawminaba sangi maramaduna kanglu purup ki laiba punna muksinga ikoi pau phawdoknarakanda ikoi makha taba ikoi Manipur ama ringtapa tangdu laitaba sakhotpa Manipur ama oinaba honaba aibse Manipur miyam ki responsibility kanglu purik ki responsibility lei haibse COCOMI na khalakanda hairiba khongchat asi karigidamukta chatlino haragadi masi oiraiba ngasi crisis asigi koigi machat sing asi hobadagi horakpadagi hujik phawda laiba posing asi aikoi da piriba safu saitheng sing ase ngasi aikoi na ujaba matamda India gi role si yam chawaina lo India di state ni India si lengak mapune masigi role si yamna chawi makoina role si yamna positively loragadi lengak lamdam masida tangdu laitaba shanti hanjelak paise ekoi yamna tarai wafam amane adubu makoina masi thaido kanda lainariba crisis ase nakandagi lepaga yenga kanda ekoi amadamu engine ba manba mongda natraga kanagumba kharada support tawrakanda madu na maram warkanda mission miyam sing sida ngasi aikoi awa chaitheng pirakpa manbagi safu mayam akoi ure bujikti karino harkanda ngasi thoglaiba sing sigi haukiba megi tang ahum dagi tholakhiba dagi hauna koigi torbung bangla dagi susanpur dagi torbung bangla tana lakhiba tu dagi haunai koina uri basi ekoi miyamna mission miyamna uri basi akitu jing phawri basi kaino harkanda sophisticated oibu khulai sing pairakanda ekoi rally natraga magi laiba magi protest da adugumba people's protest to democratic oibagi mahutta ekoi makhutta sophisticated oiba khulai sing pairaga miyam tamna lakpadu da lairiba India gi security forces sing Manipur state forcing na madu karimata control tawdana free hand tharakanda ekoi namdam sigi khundariba furup singi mayum makai maran matu mai thadokku matamda lairiba state sigi misham miyam bu ngakane na lairiba ekoi security forces sing na yengaga leibadona kaimta control tawdana leigi baibse ekoi amna laibak thibane aduna hairiba posing si ekoi yengakku matamda ngasi phawda laiba ngasi gi khongchat sida ekoi hairiba jumlo narco terrorist na ko ni he hairiba kanglup singdu da India na support tawrakanda irang si tholabra haibagi ekoi yamna chawba ekoi wahang amala e maramuduna ekoi Manipur da tangdu laitaba punsiro lama lakna bo honabada ekoi madugum India na roriba role do madu hongto adugum terrorist narco terrorist sing chathariba mission miyam da gunpoint da force tawrakanda mission miyam ki democratic voice se namsil laga thamaka nga sidi aikoi masel gi marakta khaibung taba mana laheli se masi tawhandana ba India gi as a India gi role se magi guardian gi role se magi state ta thoiba
crisis ase loishinna bo hona bada central guinga sigi lairi ba PR government ne sinasu magi masak thokpa thabak amata toroktre hana popular government leirami ba government dugi makha satharak pada irang asina crisis asina mara morkanda crisis asi resolve to na bagi damakta aikoi adung lo PR lengak lakhre PR lengak sinasu sahi ama mapung pharak aba phawbada ngasi phawbada masak thokpa thaba amata tawdaba adu ngasi si hojik si aikoi nongmai kapagi changji khara handare hairagasu aikoi misam miyam singasi di aikoi aki tujung basing ngasi su dum aikoi phawrieba maramdi kaino hakan de koi free moment jadri aikoi IDP sing masa ge mayum makai singda tam hanjalaga magi maning tamba punsi marel adu fangdri maramaduna hairi ba posing asi nakai sengna India government na thabak ta pangthorap ta base masi pangtho hai basi miyam gi voice natna yaroi okay thagase Dhiren aina oja Dhanabir Laishram Dhanabir maroina India government ki makai digi karimkanda khoi Manipur sida laidiba twan ba group sing sida khoi manada mi am yengbagi mami am tai haba aduga loinana karimkanda Manipur da twan issue gumari lena Manipur gi territorial integrity da tangka kya da singna bai waham sulak pasin moraga Manipur gi territorial integrity da singna bai yaroi hiramam ta da compromise to bai yaroi Manipur sidi mausagum Manipur da handai khunda minar lakpa yellow fruit khudimak na amatoina Manipur apun sugam ngak minagani ha posida dum lengdana lakpani masi matam matungna demand to kya su legre mamang su protest kya sankre adun hoji essential e posiju same koi democratic movement ni democratic protest ni have ni adu hayeng pangto ko driba koi gi miyam gi mass rally su Manipur gi apun bisudam kannaba Manipur leiri issue sigi peace and normalcy solution porna ba aduga IDP singi mapung fa ba resettlement tawna bi pot ni aja adun hayeng pangto ko driba miyam gi koi rally si kaya maru eba rally mo ina lobe aja na me kamai thabini lalpal khoi gi kanu se kai gumba khoi gi tongana leigerge tan ba sule lepte tan la di yade na sule leptam ju sangba ramdi tan baduna leptraba yaro ya ju leptraba ani du thori singna bani dana aduda akhoi leptana sum tawna di amaju henjanata dana akhoi stand still leidana aduna kaida badu pamuduna protest si ngaite tawrine ba moi demand me amdu ko aduna kanai haitare okay ada amana Delhi ji akhoina Manipur me am Delhi ji tha tha de kari gi tha de no da thugai ge to bujidi yamga lingi de gi irabor ki matam de haugram ne ba purvachal semba gai do Manipur, Tripura, Mizoram, Lazy, Lusai districts Pulaga, Semba, the northeastern frontier, Nagaland, Hoiga, Mizoram, Pulaga, Semba, the Manipur state, Amoina, Taming Way posting a lady later. Matamu de Gadum, Magi, Manipur, losing Bazinadum, Tingadana, Lakar, Potamane. At the Moigi Union government killing up was in Makoksida, it would have to guide in Manum, lives in Manipur, Yam, okay. Ada yamna maru ready thugai ningi miyam jingsi kana no na hai kanda akoi miyam na teba se fruit laising ji nakan ani maki wena laibing ji miyam jine ta tonga na laining magi pot laibu na teba masai habi ba maina koi Dhiren ha ba best interest khara moina khara to moina to ri ju injan na ga torom ju ai aidi Delhi ga tanar ga torom ju ai ba tamangam deba ko Kariginoida Magi Akoigi Karigumba Magi separate state Natraga Union Territory Matala basically definite territory di Sangidana. Masagi definite territory do Changmanina demarcation to Utamni. Demarcation to Nanavada ethnic cleansing to Utamni. Idea topa Kanglup layer Magadimadu Hat and Tuptan Maitan and Tantopum Changina. Adugi Potu Toholisi. Adugi Potu Toholisigi Maram di Ate Imbuna table. No is what minus same by yai, the way I guys say. Hi, we are on a never. Although Zakarimkan, the Queen Wang, the Susum Nina, with Yopa, Manipur D, Koi Murd, Staroga Sang Gibadum, Lebam, Nina, Koi Manipur Z, to Gai Waham Si, Sigwapum Lady, Waham Lady. Aduga, Karimkan, the Union Homins, the Yana Thomas, central leaders in the Manipur territorial integrity, the Karimutan, the Hiram of the Akai will have a character experience, people, character Pundole, Waham Lavinina. See high Hype Targusu, Dum to Gai big intention of them Labagi, Mamima Tabi, Waham Sulivinina.
ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯈꯪ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯞ ꯉꯝꯈꯩꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯝꯕꯤयोꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯗꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯉꯥꯏꯉꯛꯇꯅ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯇꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 1971ꯒꯤ आर्टिकल 371 सीगी प्रोविजन दो हिल एरिया कमिटी से सी सेपरेट मिशन ने कहीं नोएडा चिंगी एनी वाथोक लांथोक चिंगी एनी कनो तो कांदा मणिपुर के असेंबली ना रिजोल्यूशन लोबंगम दबा मोय अयाब यावदन लोबंगम दबा से खाइदोक्तना दुम लेरब पोट अमनेबा सुमद्रने अदो अदे अमुसु करिंग कांदा दिल्ली नसु हेक अखोइदा क्वेश्चन तब यावेबा नोय सीट 20 का जे कमायना मोय मेजोरिटी नत्रग चीफ मिनिस्टर का पवोय वोय ngमरोय वंस मेटेन कम्युनल पॉलिटिक्स तौरगदी 31 निदना आउट ऑफ 40 द 31 दि कोम कोमेना 20 टू दि 31 यूरोपदी ngमरोयना अदना फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मणिपुर सिंगे सिनाउजिना कुसीरा सिदा मोयना लीडर ओय बेदु ओयरोयदबनी गान हाइबजु यावेबा अदुजु खंगना हाइनरिनेबा चिंगी इंटेलेक्चुअल जिंगजु दिल्लीजु दुम खांगनेबा तसेंबदी 40:20 जे चिंगी 20 अखोइना 40 नतेबा मोगिना 60 अखोइना 40 नेबा करेगी नोइदा मोगी 20 दु दि रिजर्व नेबा अखोइ लेपिया देबा अखोइ 40 द ओपन नेबा मोजु लेपिया एक्सेप्ट एसटी गे मन एसटी गे मन लथोगा अदा सीगी जी तसेंना कुपने मोरगदी याम कथुइबा खोइसु अदो जा मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री यम कांदा सु चिंगी मी म्याम चीफ मिनिस्टर ओइगिबगी पोस्ट लई अदु कम्युनल पॉलिटिक्स तौदेदना ngasi bode tawdridena tawragadi habsu moina khalleba adubu lalpa aina sum khanjabada ko akoi gi chingnaba pohali se sineba india da kanari se koida mi pai hali se aduga union government gi kanari se ju sumaina tongan ge demand leptan ton ju jam kaneba kari kanari no hai kanda manipur gi ju tongan mai political movement am lejariba मागी सब नेशनलिज्म की ख्वाई चाउबा इहो अम लेजरीबा अदुगी पोसी माना नमदगे हारगदी होजिकी सुमाइना अदुम यालगा लेहन आइदी हैंग ओवर तौरगने मेन मान तांदना सुम लेहलगा प्रोग्रेसिव एलिमेंट में आमसे सुम लौथोकपनेबा अदुना कांगलुक की इरांग थोकपा हाइसी अफबा नते सुसाइडल वार्निंग आइदी लमदुदा लेरिबा मी सिंगदु कांगलुक की इरांग थोकनबा कम्युनल क्लास की दमकता ngakleitana इंटरेस्ट लौदना ममी खा यंगना बाइजे इसम समना लमदी काइड्रिमनी अदुगा मरोइना अखोइगी केनोदी करेतारे इमोशनल इंटीग्रेशन दि लेत्रमने जुमद्रा अदा इमोशनल इंटीग्रेशन सिदी या मरुएबा लम काइरजु मरमदि अमु काइरोएबा जर्मन की ईस्ट वेस्ट खाइदो बर्लिन वाल जी थाग्र पोनेबा ईस्ट का वेस्ट का तोंगान खाइदोंगनगा लेरिनेबा अदु वाल थुगाइरा पुंजल लइसिनेबा वाल थुगाइरा पुंजल लइसि कइनु नतेबा मसागी इमोशनल इंटीग्रेशन दुनेबा अदुना अखोइगी सिदा इमोशनल इंटीग्रेशन जी लइतनबा याम सांगनो होनेबा अदुगा फिजिकल इंटीग्रेशन अखोइगी मणिपुर की टेरिटोरी काइदा बुदी काइद्री को अदुगा होजिकी इमोशनल इंटीग्रेशन थुगाइबजे मसिदी लेपतना अदुम होनरीबा अदुना अखोइगी मियामनजु अखोइना तोइजे अनीनेबा अनीनेदी होजिकी दिल्ली की होल दिस मान काय नब तौबजी थिंगबा मा कायरो खंगी को मोइना जो मणिपुर दा स्टेट पीबी यारोय अदगी यूनियन टेरिटोरी पीबी यारोय जी नगागी मतम ने जून 19 जु खंगरे हनक सु गाइते हाइग्रे को अदु हाइना मोइना चिंगनाली जे चिंगनाबा मोइन तौरिजे कइबो की नतेबा मसागी अखोइगी इमोशनल इंटीग्रेशन दो अदु सागत हंद्रिनेबा करेगिनोदा पुल्लना मैसे मणिपुर गुंबल लममदा चिंग तम अनिदा लरिबा मियाम जिन पुनगी बैसे
if they fight against any magi discontentment together ko punna thengnaraba problem neba ana pundanaba tongan na interest lehen bagi posi adum tawdana lakpasida rally gumba chatpa movement gumba tawbuji kanaba jinane sida hayeng saru yara kadoise muslim yauni haigre adi kabui sinau sing yauni haigre kanglu kalu loi yauge haira doini loi yauk doini hayeng chatpaji maithei ngakta na deba kanglu myam loi yauk kadoine ba khoi Chochampur da chatpa rally di kanglu amade hen udena sida kanglu myam yaur ani natra aduga ngangna sangnarakani meeting tawni wa ngangni khoni aduda challenge tawduna te bhara kadoi myams Manipur gi historical background adagidi pullaga leimina bai kanaba adai hingmina ji haiba nungsi sarana matam kuire leiji haiba sigi message ni na pidana laide maram di kainoda nagagi wagera kugi wagera tongana pamba kangbu jing dudi khulai paiba moi khara khakini dana प्रजा जिंदु तो कैसे ले पोंटे बा अदो जब मरो इन हजिकी मियाम की पब्लिक की मास पार्टिसिपेशन से कोई ओवर द पीरियड कोई येंग बकान द हिस्ट्री की येंग बकान द मवांग द जून 18 की थोक तक थोकिबा अदुगा अदु मतुंग दसु क्यारा पांगथोकिबा लेखरे अदुबो हंदकी सिसु मियाम की पार्टिसिपेशन से अदु मपुंग फाना सरु यागनी हैबगी अदुंबा कनो लेब्रा मियाम की कनो बॉयस म उयेन लोब्रो ओजा धर्मी कमाय थमिनी कोकोमिना तौरिजे याम फजब पोट अमने Number 1 the priority is Santi Thamu have never. Who is Santi lay has election lay neither. Santi lay tabagum natra. Adu Anisubada me listen Puga Wabado. Modu IDPs in the Pam Sara Lahan Budu demand Toridana. Adu Akon Madam Matam Sangna intact Tamdana Pamba territorial integrity to report to never Harris. Kitang really supper holding it up. As he said, Tolazy never. Ha, Chief Secretary Tolazy. Nadra, nothing really something I never Tolazy. Resettlement the Kari Tholakre, Mars Pokemon the 40,000 the resettlement Tolani High Grade. 10,000 families. 10,000 family. I think the Lupazi Yum 7,000 Sanabagi crore 1,124 Z Kaitokana Yadana Lade Committee and Seme State level committee that Chief Secretary na Litore district level dana DC na tore aduna smain torani in Harisi Hana Akwigi Maruinas 16,500 Musi Sangba like Raga 40,000 Muka Sangjal at the Yamak Tredana. I did something at the Nazi, something at the Sigi experience, Pira never. Adum Kaneva. Okay. I know the Dhiren the Laxaning was COCOMI Sumiamgi, Boise, Lengang Tad of the Net Lengang Tai Haftar, even was a time in Tamir, who see rally Pangtok to work, Haying Pangtokoni, Havisi Mangun, and Hojiksi, Resettlement, Gigam and Gimakadi, Pakali with Hokton, Singi, Posi, Pondropoli, Assurance, Spiritual, Pakali, Posi, Development, Dicala, Dum Levi Mom, we was a then Yamukanda. Miyangi Boise tasing tasina tada ba nata taba por di orgasu pangtok pakanda gamin sina miyangi pami ba ko intention du yauna pangtok paji karam kanda yamna matam yamna sangba natraga pangtok ningum khoigi pangtok ni dagum tawi pot amadi dum leiba mali aduna sigi posi leitana ba khoigi handaki hayeng pangtok driba concert si mari lena COCOMI gi haji silliba master lisi da ton ton miyangi committee singi participation su maso ina saru yagada pono oibanina कोई गवर्नमेंट खरे हेन यहोनु नबा कोई तोंगान मिफम पांथोगा रेजोल्यूशन लोबगी पांदम बुदी ले अदु तागसु ममांग मा पांथोकिबा रैली दगी खर सिना टॉप टॉप करी हेन अदुंबा पोट अमा यावगदोरी कमाय थमिनी हेन बायबसी कोइगिदी मणिपुर दा तंगदु लेताबा फिबम अमा लालो हाइबनी हुजिक लेरिबा था कुंथ्रागनी थोइ सुरे मियाम सी हुजिक कोइ तंगदु लेतादबा पुंसी मेंग अमकक्ता लेरिसे aduna hairiba siga loinana oi ngasi ngarang ngasi gi thole no mai mi lising ni phu laiba 2026 ki march fawi manungda koi mo da hanjal hana hona ni just mamang da moi insurance speaker december by december 2025 fawi manungda koi more Chochanpur natana loina koi idp sing mo da hanjal hana ba thaw pai khalani hai government na Tolly Buxi Yam good a public Kontang money, the Wutabu, Masi Kadaipo, Tabuk to Toraka the Gaze, who ye Mumsang. Okay. Madam Dika, no Hakanda. IDP sing Helen by Bishi, a quiggy with the Lengpadraba, Tabak in a woman, I am not. They do the Masi Kadai the curry, Tolga, the Gazi, who's young Mumasang about Madam D. We will listen Humfu.
हेना अखोई ngasi mayum makai da hanjan mangam dana awas thing kang dana अखोई fabricated house macha ma da makoi si natraga toan toan ba masa masa sing da makoi gi punsi mahing ji jahi tha kunthra ni thoi khang kwai bi si suki mati humiliation ne miyo gi human rights si pra pungoi na bo samane masi kana na protect to gode ge ha ga di ai nang ai na to ya roi ba civil society organization na to godom na te masibu ngakpi sen noi ba se le state sigi matong ne ba aduna state sina magi tokpham thokpo thabak singdu torok to matam da ai khoi gi civil society gi di koi voice oin miam pressure to budu ne ba koi matong di aduna ai khoi na hai ba rally sigi mamang da ngasi ngarang huji tholai ba government gi local level step sing si am phai welcome to wi masi hena sidagi hena ba thabak mayam torok budi yai adubu masi ge loina loina nai koi peace and tranquility koi praja ga marakta nungsi chana ba mari ma langna ba go me na kari tho lokot khar ge bi wang amane ba ha kunthra ni thoi si ai koi kari gum crisis amana koi masel gi marakta gap am leina kare leina gi bo gap si ai koi karamna ai koi mafam shanti langna ba ai koi karamna nungsi chana ba thalenari ba thajana da ba sing se masi karamna kohan ga de ge ha bi si masi gi thabak si ngasi phaw da kari kari tho lokot kare kudam moina han governor na unabu matam dai koi idb sing na chatharak pa tha ma chum na chatharak pa rele sirin protest ki losilabui pakum thobu chatpa matam da mana pirak ki bari report si keno ganda ai koi conducive atmosphere ma la kan da ai koi mayam si tangdu leita ba mayum da hanjal na mohana ne conducive atmosphere se koi sum yenga ga leraga lakadra natraga conducive atmosphere si kamai go me na kari step locally step sina conducive atmosphere oina hunda miyam dagi kari opinion miyam gi suggestion kari logre masigi step sing si lokatana ai koi sahi kaya ngai raga conducive atmosphere lakpa ngai doi no habi wahang amane okay conducive atmosphere ma lakna hona bada koi COCOMI gi sahi di kari toroga di conducive atmosphere form to ai koi lairi ba community sing gi leader sing marakta interaction to bo masange okay dialogue to nom dialogue to bo masange COCOMI si hosik dialogue to no gi to ready or ba na COCOMI akoi ani leminari ba yelong ngai dagi leminara ba purup kanglu kuring ma kai koi nungsi sanana gi wari sa ba si COCOMI open no thong hang le ko ai koi leminara ba yelong ngai dagi ningsing ba thok tram matam dagi manipur da kunda minara ba purup sing sigi nungsi sanana hingminana ba gi dumukta ai koi amagi marakta le ram ba thajana da ba natraga misunderstanding miscommunication le ba madu kong na ba gi dumukta ai koi wari sanana ba gi dumukti di koi already thong hang ga adu le ba aduna masi puna maksi hujik leiriba crisis asisu ai koi kana na crisis asi da tongsil laga hena masi makha ta na chathana bo honari kana di kana ba karam ba miyoi sing karam ba singdi ai koi shanti gi lambi da lakna ba ai koi peace and tranquility nungsi chana na leiba pa ma ge habse koi thidok pa ma sange ba koi marak ta han to bo ma sange ba lepa ga ler kan da ai koi kana gumba adu thidana ai koi kana gumba khulai paiba sing aduna namsil laga voice thondana thamiwa people sing ado madu voice la hanna ba india government thabak lokal pam sange ba okay hoju pau da government ki side gi COCOMI da dialogue si tawnuna ba khoi invite torok pan traga approach torok pa leira ba government na torok pa leite government ga khoi matam gi leirei ba situation gi matu ina wari sai condition gi mina idp gi matang da sai idp gi resettlement gi matang da sai tongan ba wari sagre adubu hantak ki laiba conducive atmosphere langna bu hona bada ai koi na local learning ba thabak mai ama chu leiba kudam moina se koi periphery de leiba kundaminari kun tainari ba jaga sing se masi da ngasi government na resettle tongna bu hona bada som da leiriba kanglup tu ga som da lei thangna leiriba purup ani do hana leiminera munung si chana ba do madu lakna bo hona bada leiminari ba purup ani du gi marakta ai koi nungsi chana ba gi mari ma sagat bridge am sem am sange ba madu misam miam ne heta sem bu dia ro madu kana na responsibility lo de ga madu government na lo dam ne ba government na responsibility lo kanda makoi de lei ba nakan am da natra nakan de lei ba threatening do madu aki tu jung do madu kana na ko hon ge de ge har ga di madu government na ko hon ge dam ne okay madu ko la matung da nakal ani makta aki bagi wakalol du ko halla po matung da di kangrup ani makki marakta nungsi chana ba si soidana lakane madu lakna bo hona bagi thabak se masi government of india na to budam ne madu sigi bosi kari manung gi ne loi COCOMI side gi government ai koi di masi thoina
तौरक्तरीसे मसी मकोइना तौगे याउना तौद्रबरा हाइबगी कोइदा वहंग अमा लाए मरम मदुनने कोइना तांग 93 अखोइ मियाम गे भोइस अमा लाउगदोरिसे मरमदि सिगुम्बा तौफम थोबा थबक मयामा अखोइ तौदना सुम येंगागा साइट लेपकांदा मकोइ मसेन खनजबनी खले वार तोकिदबनीना लेपगा लेरगदी कैदोंगै दसु तंगदु लेताव पुंसी म हंजलपुदी ओइरोय उदाहरण सुंतौ तौदबनी नते हजु हजु गवर्नमेंट की माइकरी रिस्पांस लाई ऑलरेडी हाना रिसेटलमेंट तोहनबसु यावरे तौरनी हाबगी थाजबसु स्टेट उनसु लोकल अदुना खरदी तौ हुजिकी तौरिजे वॉइस थोक्तृंगैदा तौदेबा मियाम की वॉइस मियाम की प्रेशर लाल आकांदा तौदुदी मदुदी मियाम की प्रेशर द तौ खरा तौरकपसे सिजु हाना ऑलरेडी मखोइना एकोइ सुम तौरनी ना एकोइ तांग 19 की डिसेंबर अखोई तांग 19 बुमुंग द हंजलनी हाबगी था म चुमना डिसेंबर था चुमना सथगी बिदुगी जनवरी द पिरखिब रिप्लाई दुदा एकोइ विथिन मार्च पाउगी मनुंग द हंतक थोइ बिसे मसी एकोइ हंजनन होनरी कोन हाइबन सिंगबा गवर्नर की माइगै दगी पिरखिब रिप्लाई दुदा यावरक्तियब दोमता कंडूसिव एटमॉस्फेयर आगल हंजलन शांति लाकांदा मा तमना तमना हंजलन होनगनी हाइबनेब अदुगदी हुजिक्सी कोइना मियाम गोइबा वॉइस म लाकप मतमसिदा मखोइगिसु थबक खर तौरी उन्नबा ओके मखोइ गोइबा फेस सेविंग हाइगद्रा मदु पुथोरे सी याम फरे वेलकम तौरे मरमदी खर तौरमदब खर दु मियाम की वॉइस तगी तौरे मसी कयाम फजना थबक तो ओंथोरकदगे हाबसी कोइ येंगब ताइ अदुना सिदगी अहेनबा तौबे याबा थबक सिंगदो अकोइ सुम बचु हेना पाइकली हाबने सिंग सिंगसु मसी मसक थोकपा विजिबल ओइबा थबक टास्क करा गवर्नमेंट की माइकैदगी तौबम थुई हाबो होम